naravno, tema odnosa roditelja i dece, posebno majke i deteta, je, mislim, tema koja se manje više u svakom ikada napisanom romanu provlači. Međutim, ono što je mene posebno zanimalo, negde iz vrlo feminističke perspektive, to je zapravo negde i veliki doprinos drugog talasa feminizma i uopšte ta ideja Adrienne Rich koja je dosta pisala o tome da je zapravo odnos majke i ćerke jedan od najkompleksnijih odnosa generalno. Tako da sam nekako primijetila da se odnos majke i deteta, posebno odnos majke i ćerke u književnosti za decu i mlade, da postoji niz mogućnosti da se on prikaže izvan stereotipnih okvira u kome, ne znam, imamo taj model potpune podrške ili, ne znam, pasivne majke u patrijarhalnoj porodici ili da imamo taj neki model potpunog neprihvatanja, tenzija, konkurencija, napetosti između majke i ćerke. Pa postoje ti patrijarhalni tipovi majke. Idealne majke koje su uvek tu za svoju decu, koje uglavnom vrše funkciju domaćice ili koje su anđeli domaćeg ognjišta što pretrajava još od 19. vekovne tradicije, odnosno od viktorijanaca. Međutim, u 21. veku došlo je do, bar ono što ja primećujem u dečjoj književnosti, do široke lepeze, u stvari prikazivanja majki. Daleko se odlazi od tih patrijarhalnih ustaljenih uloga, gde je majka anđeo domaćeg ognjišta i predstavlja se porodica na jedan potpuno drugačiji način. Pa, na primjer, u Ilustrovanoj mami, u Jackie Wilson, mi imamo situaciju da je majka ona koja ima psihičke tegobe, odnosno boluje od manične depresije, ima 2 deteta, 2 ćerke koje su od različitih očeva, ali očevi nikako nisu prisutni u njihovom odrastanju. Ti najviše toga ima dosta, mislim, praktično nema, barem ova literatura. Mislim, mene konkretno najviše zanima taj žanr, kako bi se to reklo, roman razvoja, odnosno kako se, to je recimo nekakav spektar od starijeg osnovnoškolskog uzrasta, znači do neke adolescentske literature. Međutim, znači kako se u stvari razvija umetnica i koja je uloga odnosa sa majkom. Ono što sam ja negde primijetila, da zapravo zaista postoji neka vrsta dualnosti, u smislu da ti jaki likovi majki ili nestereotipni likovi majki ili uopšte tema u kojoj je odnos majke i ćerke postavljen tako da je bitan za razvoj ćerke kao umetnice, se dešava zapravo samo u situaciji gde je otac na neki način odsutan u romanu. Dakle, evo konkretno recimo u ovom romanu Vule Mastori od Kalina, tu imamo na 2 nivoa recimo razbijanje nekih, kako da kažem, nuklearnih tipova porodice, jer ta glavna junakinja ima, roditelji su razvedeni, njen otac ima novu porodicu i njena majka u toku romana upoznaje novog partnera, međutim ono što je negde, kako da kažem, što odudara od nekog tradicionalističkog narativa jeste to što zapravo se žena njenog oca i njena majka vrlo dobro slažu i što, znači, svi odrasli imaju nekakav zdrav pristup tome, između njih nema tenzije i ona na kraju zapravo uči da prihvata obe svoje porodice i oni, ne znam, se zajedno okupljaju povodom Božića, povodom Nove godine. A recimo u ovom romanu Prava Rebeka, irske autorke Anne Carey, taj mi je možda bio i najzanimljiviji, jer zapravo tu imamo i taj model kao sukoba sa majkom koja na neki način blamira ćerku, odnosno koja je prezaštitnički nastrojena, ali je njena majka uspešna spisateljica, gde zapravo imamo potpuno taj, kako da kažem, model gde se emancipacija i uopšte nekakve vrednosti ženske samodovoljnosti i nezavisnosti preuzimaju od majke i vrlo zanimljiv moment gde ona čak objašnjava kako njena majka nije uzela očevo prezime, da njih dve imaju 2 različita prezimena, što je, mislim, čini mi se jedinstven primer, barem u literaturi za decu, da sam ja, eto, na to naišla.
Pa, otac je prisutan na nivou manične depresije suštinski, zato što je on ideal, u stvari, snova ilustrovane mame koja je Nevena. Nevena pati za njim, on naravno da nije prisutan, ali će se pojaviti u jednom momentu u kasnom, sa 16 godina, kada prva ćerka ima 16 godina. Ne postoji taj moment kao homo, kao da je ilustrovana majka se zaljubio u devojku ili prosto da postoje kao neko odudaranje od tih već ustaljenih heteroseksualnih odnosa, već je sve na nivou majka je razvedena i tematizuje se samohrana majka koja ima maničnu depresiju i način na koji to njene ćerke rešavaju, odnosno dolazi do transfera ćerke, preuzimaju ulogu one koji su odgovorne za svoju majku. One postaju majka umesto majke u tom ključu, a majka je ona koja se igra, koja više izigrava drugaricu nego bilo šta. Razlog zašto se ona zove ilustrovana jeste zato što po celom telu ima tetovaže koje su vrlo značajne, zato što svaki put kada ima neko od maničnih faza, ona uradi svoju tetovažu i to je način na koji pokušava svoju bolest da sanira, ali to ne uspeva. Ono što sam i ja isto za čim sam tragala jeste bilo neki trans moment ili da se tematizuju takve uloge, međutim ja na to do sada nisam naišla. Nisam naišla na transrodnog roditelja ili ne znam, na homoseksualni par koji usvojio dete ili ima dete ili tako neku vrstu. Do sada su samo bili razvedeni i to. Dobro, to je interesantno, zato što baš sam juče čitala nešto o kao skandinavskoj tradiciji književnosti za decu, da se oni jako ponose time kako oni uvek uvažavaju dečijeg čitaoca, odnosno čitateljku, kako su dosta inkluzivni, kako nema paternalističkog odnosa prema detetu kao čitaocu. Međutim, mislim, okej, s jedne strane mi je jasno zašto posebno u nekim našim književnostima ovde regionalnih nema tih, da kažem, tema šta se dešava kada, na primjer, istopolni par usvoji dete, zato što je to ipak, mislim, naprosto ne postoji u društvu, ali je onda vrlo interesantno da očigledno ni u skandinavskoj književnosti ili sad može biti razlog da, pošto to ti autori zapravo navode to kao problem, da recimo se i u Francuskoj i u Engleskoj neke njihove seksualno eksplicitne scene u romanu ili neki sadržaj koji se kao tradicionalno smatra neprimjerenim za decu cenzuriše, pa je možda prosto razlog da kao još uvek nemamo prevedene knjige u kojima bi se tako nešto tematizovalo, a sa druge strane vrlo moguće da je to čak i u nekim, da kažemo, društvima koji se smatraju najprogresivnijim i još uvek se nije stiglo do tog nivoa ili je to prosto i dalje ono kao margina margine. Pa da, na primjer, meni se zato ovaj roman Prava Rebeka jako dopao, jer on ima, zapravo u središtu zapleta je uspeh majke, koja je veoma popularna spisateljica i to se reflektuje na život njene ćerke, jer ona se trudi da sakrije da je ona zapravo ćerka svoje majke, a onda njena majka napiše roman za tinejdžere, gde daje izjave i vodi svoje decu na prijeme i kaže kako su njene ćerke inspirisale i onda ih svi u školi zezaju zbog toga. Tako da se tu vrlo dobro majka prikazuje na način da ona nije samo majka, već je ona i mnogo, mnogo više od toga. Tako da, to definitivno jeste jedan problem, jer nekako, zato recimo kod Vesne Aleksić često, mislim, je majka prikazana kao neko ko ima nekakav život izvan porodičnog života, to su zapravo po pravilu zaposlene majke, već ono što mi je posebno interesantno u romanu Krokodil peva, što mislim da je negde njegova najjača strana, a to je tako suptilno provučeno u tekstu, jeste to, znači što ovde imamo majku koja pati od postporođajne depresije, što se često i naglašava šta je ona sve volela da radi pre nego što se beba razbolela, pre nego što je porodica prošla kroz tu traumu i kako je ona bila osoba pre toga. I nekako tu je u središtu, dakle, u svim ovim drugim romanima, čak i kad imamo te jako bitne momente da je majka emancipovana ili da majka ima neki život ili da kao odnos roditelja nije više romantična zajednica, ali oni dobro funkcionišu.
ovde zapravo prvi put imamo tu neku vrstu ambivalencije, dakle, gde majka nije zapravo u ulozi majke, jer ovde postoji jasna vertikala, znači majka može da bude to, to, to i to, ali ona je odrasla osoba u tom odnosu, ona je, znači, ta koja drži konce u svojim rukama, a ovde zapravo se prikazuje taj odnos u kome ćerka mora da bude sama sebi majka, a da istovremeno, znači, saoseća sa bolom svoje majke i da opet svedočimo i, kako da kažem, trenutku kada majka počinje da izlazi iz depresije, da se nosi sa svim tim traumama, a da zapravo, znači, majka nije, kako da kažem, nije osuđena zbog toga, nema osude, već je to zaista prikazano na jedan onako vrlo autentičan način, gde mi se osjećamo sa obe strane i gde zapravo vidimo kako se i majka i ćerka, znači ne kao u klasičnom romanu razvoja gde kao je majka ta koja treba nešto da nauči ćerku, već gde kao zaista i majka i ćerka uče jedne od druge iz svog odnosa. Nevena pati od manične depresije. Nevena ima momente, pa isto je prikazano, ne postoji osuda ilustrovane mame. Na kraju, ilustrovana mama se završava tako što protagonistkinja, odnosno Delfina, govori uvek ćemo biti zvezda, Nevena i ja, i ako je mama bolesna, mi se volimo najviše na svetu, ona je najbolja majka koju ja poznajem. Majka pati od alkoholizma, ali isto kao i kod Lale ne postoji osuda. Vrlo je autentično prikazano. Na kraju krajeva postoje ta bolna mesta i ništa nije nikako bilo ušuškano kao što to ume da bude u romanima za decu, već je na sjajan način realistički prikazano kako izgleda život sa osobom koja pati od manične depresije, ali koja pored toga koja je pored toga u isto vreme majka, ali nije majka u onom izvornom smislu kako mi to danas na Balkanu smatramo, to je majka pored šporeta, gde joj se vidi samo zadnjica, već je u pitanju majka koja ima svoje određene afinitete, ona je umetnica, koja voli neprekidno da radi tetovažu u naletu svojih manija, ponekad nešto spremi, međutim često naručuju kolače, pice i tu kao nezdravu hranu, međutim, iako je majka pod navodnicima neodgovorna, odnosno nije odgovorno ključno koji to danas smatramo da bi trebalo da bude, majka hobotnica, majka zaštitnica, mi imamo situaciju da su i Zvezda i Delfina užasno pametni, da su najbolje devojčice u razredu, dakle postoji jedna vrsta samostalnosti koju im je Nevena usadila, a to je da se same brinu o sebi i da postoji jedna solidarna podrška u njihovom malom trojicu. Znači, ta solidarnost je strašno važna, međutim, u momentu kada Nevena doživi prekid filma, odnosno kada manična depresija uzme maha, Delfina, koja ima 10-11 godina, odlazi u ovu hraniteljsku porodicu. Međutim, i tu se dešava da opet imamo još jednu majku, a to je žena koja preuzima ulogu Delfinine majke. Odnosno, postaje supstitut majke. Ona je puna razumevanja, vodi je kod Nevene u bolnicu, tako da ne mora da bude, opet postoji ta solidarnost i te starije žene pružaju mlađim ženama jednu vrstu ljubavi i te pod navodnicima majčinske zaštite, mislim zaštite šta god to znači. Od Jasminke Petrović u 35 kalorija imamo situaciju kada je dete bulimično dolazi kod svoje drugarice, kod njene ujne na selo. Ujna ima istoriju bulimije, isto tako, i ona ima potpuno razumevanje za devojčicu koju nikad nije upoznala i postoji ta solidarnost. Međutim, sve što postoji ona rešava humorom. I meni se možda ta perspektiva najviše dopada i ona nudi izlaz. I to nudi tako što zove njenu majku da zajedno pričaju o problemu koji njena ćerka ima, koju ona primetila, a majka od devojčice koja je bulimična, ona neprekidno radi, pokušava da zadovolji, naravno, kapitalističke norme i sve što je neophodno da bi preživao, jer je otac, bože moj, pa naravno odsutan. Tako da postoji mnogo humora, ali taj humor, ja mislim da je jako važan zato da ne bi stvari bile patetične.
Da, nije psihologizovano i nije mistifikovano. To je ono što je najvažnije. Dakle, nema sada tu nekakvog, ne polazi se to onako kao kad muškarci zamišljaju otprilike kako izgleda odnos majke i ćerke i kao sad to opterećeno nekakvim freudističkim fantazijama i slične gluposti. Dakle, ne, zaista je mnogo životnije. I ono što kod Vesne Aleksić uvek postoji, to je ta mreža ženskih odnosa. Znači, tu uvek imamo i razne mame i razne bake i drugarice, što je isto bitno. Znači, mama uvek ima najbolju drugaricu ili neke svoje drugarice ili su to... Ono što najviše mi se nekako uvek sviđa kada mama ima neku drugaricu, znači sa kojom se ne drži samo zato što je to mama ćerkine drugarice. Ali, na primjer, i u ovim drugim romanima postoji, dakle, prosto ta mreža raznih roditeljskih odnosa i raznih tipova porodice, koji su svi, gde ne znam, od jedne junakinje su roditelji možda hipici, od ove druge su kao, kako da kažem, fina građanska porodica, ali koja ipak podržava svoju decu i veruje u žensku emancipaciju. Ovde su negde razvedeni roditelji, ali uvijek, znači, postoji ta mogućnost da se kaže da kao što se insistira da to je mreža ženskih odnosa i na tome da porodica nije nekakav kao entitet koji postoji sam za sebe i onda se prilazi tu sa nekih idealističkih visina i ispitivanja nekih jako tanannih emocija, bože moj, kao sad ne znam, majka i otac i figura oca koja nas tako apstraktno proganja, nego postoji neki konkretan zapletak u kojih se stvari odvijaju. Isto tako postoji i mreža dečijih odnosa. Dakle, ono što je važno je kada sklonimo taj jedan sloj paternalizacije, dakle da majku vidimo kao ženu koja je pored toga i još 1000 stvari i koja ima i pravo da bude loša majka, to je da se ne polazi od nekakvih pretpostavki šta je loša, a šta je tačno dobra majka. Onda vidimo i decu, znači koje uče nekakve drugačije odnose i koje neguju svoje prijateljstva, što je isto jedna, kako da kažem, drugačija perspektiva, jer ovdje imamo mrežu kompleksnih ljudskih odnosa koji svi imaju svoje dinamike, a na nivou narativa prenose jednu ili više poruka i onda zato prosto to deluje mnogo autentičnije, mnogo manje stereotipno i prosto je zanimljivije za čitanje. Da, i postoji u dečjoj književnosti taj moment odeljenja. Mislim da je kao, jer sva ta deca idu u školu i ona funkcioniše u nekoj zajednici koja je za njih relevantan na način da takve zajednice prosto nemamo u književnosti za odrasle kao neki vid opšteg mesta od kog se polazi i odakle zapravo radnja kreće i onda tu naravno po definiciji se razvija empatija jer uvek imamo, ne znam, to čak i naravno da tu moramo da govorimo o nekim konvencijama i stereotipima. Uvek imamo nekoga ko je najbolji đak u odeljenju, uvek imamo nekoga koji je najpopularniji u odeljenju, nasilnik u odeljenju, da, to je i može i ne mora, znači sad ne mora uvek da bude neka užasno nasilna osoba, može prosto da bude samo najpopularnija devojčica ili dečak u odeljenju koji teroriše ostale svojom popularnošću. I imamo, ne znam, deci koje se ne snalaze u svemu tome, ali nekako kao što roditelji i deca imaju mogućnost da unutar narativa u dečjoj književnosti menjaju uloge, tako je nekako jedno od najvažnijih postupaka je zapravo to razvijenje empatije. Onda kada shvatimo da, odnosno kada na neki način i ta deca zamene uloge i onda svi oni zapravo uče iz toga. Mislim da je tu velika razlika, zato što književnost za decu, ok, po definiciji smatramo edukativnom i po definiciji mora da postoji neki razvoj, to je neko nešto treba da nauči i onda zaista, ako nema patronizacije, zaista dolazi do nekakvog procesa gde se svi likovi istinski razvijaju i onda i mi kao čitateljke i verujem svi koji su uključeni u taj proces i pisanja i stvaranja mogu da dobiju nešto iz tog procesa razvoja, empatije i kao menjanja uloga. Nevena iz Ilustrovane mame. Nataša iz romana Krokodil peva. Zvezdana. Omiljena ćerka mi je Jasmine iz romana koji nisam do malo pre pominjala, a moja sestra živi na Kaninu.
slikarstvo? Pa muzika. Pa možda Lutkalina i njena mama iz istoimenog romana. Nevena i Delfina. Ne mogu svi odgovoriti iz te knjige. Znaš koji mi je problem? To što ne mogu da se setim iz 35 kalorija, bila je ujna. 35 kalorija. Jasminke Petrović, ujna i drugarica koja dolazi, one su supstitute. Dobro. Da, što se utopije tiče, pa svakako Jasmine i njena mama bi u mojoj utopiji, znači negde u svemiru, van vremena i prostora, dobile priliku da prosto porazgovaraju o svom odnosu. A što se tiče Nataše i Danice, za njih mislim da bi neko utopijsko rešenje, možda utopijski kraj bilo da Danica kao književnica napiše knjigu koju bi posvetila svojoj mami i da objasni na koji način je ovo inspirisano. Nevenu njenu čerku bih poslala na likovnu koloniju po celom svetu. Aha, put oko svijeta sa slikarstvom. Put oko sveta, slikarskoj koloniji. Dobro. Da, Grinanđe, kada smo nadavali kako se to pita i da ste tražili, slagali.